Nadam se stvarno da Dinamo će protiv Lila izvući pa barem boda. Znaš kaj, Dinamo je uvijek u tim nekim protiv jačih protivnika bio najbolji. Ja ne bi se znao da Dinamo zvekne Lil. Iz tvojih usta u Božje uši. Znaš, a zamisli da Dinamo zvekne Lil. Pa ja čovječe... Častiš odmah. Pa i častim i tebe, i Kovu, i sve. Znači, samo to. Ako Dinamo pobjedi Lil, razmišljao sam ako Kova izdrži kao trener Dinama do kraja sezone, ako uzme naslov i sve, imam metar drva u garaži, to ću sve zapaliti i posuću se pepelom ako Kova osvoji naslov. Ali, to je za prvenstvo i sve, ako izdrži do kraja. A ako pobjedi Lil, onda ću od tog metra drva uzeti dvije one cjevanice, to ću zapaliti pa ću se s malo pepela poslati. Možeš se opaliti po glavi s njima. Ili da se opalim po glavi s cjevanice. Dok je zapališ dugo treba. Evo, dobro, okej. Uglavnom, dve cjevanice ćemo zapaliti, ja ću se poslati pepelom ako Kova sa igračima nadmudri trenera Lila i pobjedi Dinamo Lil. Tako da bude malo zanimljivo. Znaš, moram nešto ovo kad se s tobom kladim uvijek pobjedim, odem na klopu, dobijem, to mi nije više zanimljivo.